Panat yang lu. Siapa sang ini? Lagi. Kawan lagi ai sing Biar keren. berkiri aja umat. Kasih pemilu. Saya kenalan bos saya. Jadi kau. Hah? Ini dekan ya betul. Oh, jalan. Sidang tulis hobi lah. Ai sing keren lah yang gini luar. Sudah gitu ke Karasongas. Mah. Hai. Kumulay ba? Ya kumno phi poi wan pe yegani film mata kasi. Kejungan poin nga ban pek ini ke film kedai limba ki social media limba ki parlok jonga ki belawan pek jua dengar nga diberi ba bit film kasih baru ba ngajula acting film kasih te dong ta kan nga kuai ban ya kersal lang we Te tu ka kerteng ka film ka bala ak ma phi miswa. kepala ak mga miswa kedai tang ya phi nga kan mau bat tang bat phi ngalarai kita Te phi wan pe yegani film kalau hundo ni film ka itanan ya. Ke film te ka best pala ni da panya compare kan dong panya pen pun ki jingmut ki ba yo na ni film kejing sha galong ba kejing hikai te kejing hikai ki babun namata ki kena samla namata ka imam salam ba khantam ya namata ka family Te hakoi ka liang ba ngayo semua ba kiwe gwe ki bala wan pe na ki la ya yam ya ketika benta por ba jam ci accident ka kuni ma. Te kipat pilayam na. ngal ngala ala umat hi namar ngaru nga indon suma ini paru ke so kta si buat ya kata namar pa ni ibom don ni don kapasuk te ni sutu kan mo kajing dunong te kita Te phi wan bernam ta si phi wan marwai na ya aru. bun ni seperlong ya dan lai sawan itu ban next ke projek Batikmai menta ketika akor kapan sa ni sinema hall debat sakawi ka sakma ka bai direct ba riki tinginnya ya dan betalah itu Te ka ipat ka message ka ba phin ai lagi perlo perjor. ka message ke bangan ai ki galong ba subha ba pinyawan ba pinya sakhi la ka jok kamat amar ka film te ka tanan sa palat ni te don kami ba pinyawan ban support iwe mo khamtam kasi Ta, please bon mo.